amagambo atari meza. Ni nyuma y'uko kandi mu minsi yashize hari humvikanye amakuru y'uko uyu perezida Kisekedi yari yatutse uwitwa Kabila ko ari imbwa ndetse anavuga ko ntacyo amaze. Benshi bamusubiza bagira ati ni gute umuntu aba ari imbwa, umwanya yari arimo yakoreyemo ubwo bubwo ukawumukuramo ukaza ukawicaramo. Ubwo bashakaga kumvikanisha ko niba imbwa icunga igipangu nawe uba uriyo mu gihe waje gusimbura uwakoraga. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku makuru ari gutambuka, ibitutsi bihambaye perezida Kisekedi yamututse ndetse akanavuga ko koko nk'ubwo bari batsinze igitego cya mbere ariko kandi bitari kuba amahire ngo n'ubutaha bazongere babitsinde. Igitego cya mbere Yohana Wissa yatsinze mu gikombe cy'isi cyari cyabahuje na Portugal, ni igitego cya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kibashije gutsinda kimwe rukumbi. Akaba ari n'igitego cyatumye banganya n'ikipe ya Kizigenza Cristiano Ronaldo Portugal ibitara byaga biba mu gikombe cy'isi mu gihe ikipe ya Afurika yahuye na Portugal. Tugiye kureba igihugu cya Kongo cyari kiteze ko uyu mukino wa Colombia ngo bagomba kuwutsinda byanze bikunze bitewe n'uko kuba bari banganyije na Portugal byabaherezaga amahirwe yo kuba bari buze gutsinda iyi kipe ya Colombia. Colombia bavuga ntago bayizi, ni ikipe ikomeye cyane igitsinda na za Portugal zose banganyije. Ariko kuri ubu ngubu gimeze gute? Iyo kipe Colombia bakinnye ubutaha niyo ku mukino utaha nizakina na Portugal. Ariko reka turebere hamwe ngo uyu Yohana Wissa Kisekedi Chilombo yamuvuzeho ibike. Ni nyuma y'uko abantu benshi bari bavuze ngo yamugabiye inka, yamuhaye amazu, yamwemereye ibintu byinshi cyane ko umupira unarangira koko Kisekedi Chilombo yahise atumizaho uyu mukinnyi amushimira byimbitse. Nibyo baganiriye ntibyamenyekanye, ariko kandi ni umukinnyi utarigeze wihakana igihugu cya Kongo bitewe n'uko yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko bikaba ngombwa ko ajya gukina mu gihugu cy'Ubwongereza bikarangira atihakanye ikipe ye ya Kongo cyane kandi n'ababyeyi be baturukaga. Yohana Wissa yavutse mu mwaka w'1996 ndetse ni umunyamwuga. Akaba ari umukinnyi ukina wegera ku ruhande rw'ibumoso, akaba akina mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League, akaba akinira ikipe ya Newcastle United. Yavukiye mu Faransa ndetse akaba ari umwe mu bakinnyi bafite ubwenegihugu bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukinnyi wa Kongo by'umwihariko watsinze igitego cya mbere cy'amateka y'igihugu cye mu gikombe cy'isi cya FIFA ni Yohana Wissa yatsinze icyo gitego mu mukino wari wabahuje n'ikipe ya Portugal kibanganya 1-1 muri Kamena 2026. Icyo gitego cyabaye cya mbere Kongo ibonye mu mateka yayo y'igikombe cy'isi. Izina rye ryuzuye ni Yohana Wissa, akina nka rutahizamu mu ikipe y'igihugu ya Kongo. Ariko kandi ibindi ukwiye kumumenyaho nuko uyu mukinnyi afite bimwe mu byihariye perezida Kisekedi yamuvuzeho mu ijoro ryarangiye. Ati nibyo koko nta mugabo wicara mu ntebe kabiri mu gihe haba hari undi wamuhagurutsamo, bitewe n'uko ngo twari twizeye neza ko ikipe yacu igomba kuzagera kure ariko ntago bikunze. Ni nyuma y'uko kandi perezida Kisekedi yari yatagire n'igitego